O ke ahu pua o Maunalua ka inoa o keia loko ia a kapa pū ia na maka inoa o kua pā. He 5.9 eka kona nui ma ia wā. Before, it's hard to imagine how large the pond was. Almost the entire length of Hawaiʻi Kai was actually part of the fish pond. He kanawalu kumao no makahiki o ana kala joyang nei a hoʻomanao aloha ana o ia I ke ano nui a kea no hoi o ka loko ia o iai na kona ohana no I malama aku no ke kanakolu a kana hāpaha makahiki. When we grew up, we used to catch fish. We used to catch sometimes close to a ton, not 1,000 pounds. And we take them downtown. Ua loli loa no nae ke ano o kono hona o ia wahi o Maunalua ma ka hoʻea ana o Henry Kaiseri leila me kana papahana no ke kukulu I aku ia aina ma na kana ono. Ua kope a hoʻopihapiha ia a paa ia mau eka he nui o ka loko ia. Ua kukulu ia na kaia home me na hale he nui na kiko vaina a awa kumoku pū a kapa inoa hou ia o Hawaiʻi Kai no hoi. Really had an effect not only here but all the way around the island. So that was one of the big changes is with the fish and the birds, also the reef, and as they got rid of all the wetlands and their habitat, all that disappeared. A ole loa no nae ia nui loli, a me ka nui o na makahiki o ke ia loli, he mea e haawi pio ai ke ia mau kupa o ka aina. Ke kukia aku nei no I ka mālama I ke ano kuuna me na kumu vai o Maunalua. We really had to step up though because there was a lot of development pressure and things like that. We don't want to lose everything, right? O ke kahiki ina koʻikoʻi, oia ka hoʻi hou I ka mālama a hana maka loko ia, o iai he mea ia e pili ai I ka honua me kona ano kumu vai no ka hoʻolako mea ai a hoʻola kanaka. Once we start to eat from our resource, you develop a stronger connection than if it's just something that looks pretty. These sources of fresh water are special and they're, we need that to survive.